Volongkomaji Market Committee Kimi Kangpu Kipek Pono Tumapha Bukulia Municipal Board Tumpen Karchu Ajay Mekening Pon Bukulia Municipal Board Pen Kipatir Ponsi Karbi Along Autonomous Council Pen Kipatik Pon Arona Teng Pen Volongkomji Along Tame Market Committee Saint Ponsi Akehai Nuran Kiling Aphan Meipu Lapen Ke Timung Dera Aphan Kongchandang The Penarisang Hoto upon executive members are Pupek Ponsin Greater Volongkomaji Bajar Committee Sengpon. The Bangso Committee ke Sengpon Pen Alang Litum Pen Si Volongkomaji Hitialong Kisung ke Boy Kijor Kelang Kichok Chiason Doan Tame Labangso Committee Pen Si Parideng Pon Pen Krungsai Kangsai Asai ke Doan Tame Rempon Pupusi Langper Local Committee MAC Mate Karbi Autonomous Council dia makihay modern lekhi pemprang rakpon. Binil bangso karcho mayalong kasitong dun lagi Karbi Autonomous Council dia modern lekhi Bukulia Municipal Board Chairman Buksing Teron Bukulia Municipal Board along Ward Commissioner Kidoan Langfer BZP Model Committee may pu Mahendro lekhi lapen tinang an kitingan parta aruari mandung sitong dunsi labang suame pechonlong. TK News Karbi Long. NOC cancel কৰিব লাগে হেতু অধিকাৰটো আমাৰ টাউন কমিটিৰ অন্তৰ্গত আছে আপোনালোকে যে কাম আমুকক দিব পাৰিব এইখিনি কাম আমুকক সেটেল কৰিব পাৰিব সেইটো পাৱাৰটো নাই কিন্তু ইয়াতে কৈছে যে মেনেজমেণ্ট এণ্ড কন্ট্ৰল বজাৰ মেনেজ কৰিব লাগে আৰু কন্ট্ৰল কৰিব লাগে সেইখিনি আছে আপোনালোকৰ এতিয়া আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত এতিয়া লাহে লাহে মানুহবিলাকো বাঢ়ি আছে বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সমস্যাবিলাকো আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে লাইক এক্সাম্পল বিহু বজাৰ আছে ইমান যে সিন্ডিকেট হৈ গৈছে এই সিন্ডিকেট হোৱাৰ লগে লগে এই হেম্পাৰটো তাৰ মানে একো হেম্পাৰটো পাব্লিক হয় নে নহয় পাব্লিকে হেম্পাৰ হয় এটা উদাহৰণ হিচাপে অলপ আগত আমাৰ তিমুং দেৰা ডাঙৰীয়া কৈছে ইয়াৰ পানী সমস্যা আহিছিলে ইয়াত আগতে কোনোবাই দি আছিলে উইদাউট এনঅ'চি হওক বা কোনোবা ফৰ্মেলিটি নোহোৱাকৈ পানী দি আছে তেনেকুৱা মই গম পাইছোঁ আৰু সেই তেতিয়ালৈকেতো ঠিকে আছে ভালকৈ চলি আছে পানীও বজাৰৰ ৰেট বেলেগ বজাৰৰ ৰেট তেনেকুৱা আৰু এনেকুৱাই আছে কিন্তু যেতিয়া কি ক'ব ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোনোবা আন এজনক আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা লাইচেঞ্চ দিয়া হয় সেই লাইচেঞ্চ দিয়াৰ লগে লগে যিজনে আগৰ পৰা পানী ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে বা ছাপ্লাই কৰি আছে সেই ব্যক্তিজনেও এতিয়া ষ্টপ হৈ গ'ল আৰু যিবিলাকে ইয়াতে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কাউন্সিলৰ পৰা যিটো অৰ্ডাৰ পালে তেওঁলোকেও আমাক ছাপ্লাইটো যিমানটো লাগে সিমানখিনি ছাপ্লাই কৰিব লগা হৈছে সেই তেতিয়া কি হ'ল পানী আগত আছিলে কাৰ্টুনত 115 টকামান কিমান পাই যায় এতিয়া আহি গ'ল 130 টকা আহি গ'ল দ্যাট মিনছ 15 ৰুপিজ এইটো বঢ়াই দিলে তেহে বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে এই 15 টকা যদি ব্যৱসায় কৰিলে কাৰ হাতৰ পৰা এইটো উচুল কৰিব হয় নহয় কাৰণ কোনো বিজনেছমেনে লছ কৰা বিজনেছ কোনো নকৰে স্বাভাৱিক নলকে মই যদি দোকান এটা পান দোকান খুলিছোঁ মই non lagi lah bozar komiti bang hini tu kau masa kedam tangan ingkan perlu tu lah bang hidup si cerai bong dan non bang ke mati kalau tuhan bang ke thorais pipe mah lagi kedam tang hut ke lah semua dia parlimen lah kalong kiri non ke bihari tu mati kali lo non ke ni tum hala apa ni vidisia chairman lo Noren Kiling Wapansi chairman aku di Polo lah Greater Bukulia Bazaar Committee bangke benke vice president advisory ke noni dolo da town committee chairman dolo ke software dolo nile tumsi advisory board long dolo benke president secretary president bangke lage hala Noren Kiling dolo secretary bangke timung dira
halang itu masih pekon member bangke dulu dukan itu pan ini bani executive member ini pekon no laksen pala komiti ke ningkan ko na phamasa lake dada order long do ni tapang ko ningkan si jong si ningkan si lang tu claim kita mission ko ke ako na bangke itu rating wa occupancy pa extend pon tu lang tanno namat disposto clear daga appointment order lo masih kita lo ningkan si pon Bokalia Bazar Committee kan better ulang kemaji. Bazar Committee kita mau follow apa mas? Bokalia Bazar Committee kita isi do bazar committee lo ndake matro town committee tum do pola ke implementary lapen ke revenue lahai kaddu ka be ke langi bangke lada town municipality tum silang lapen ke laso lo ke pacharap dunyo bangke lake bazar committee bazar committee greater puga avelo lage greater puga avelo only greater mane lage isi thetana bazar ku fansi lagi pudamati asila so kelang chari ji bang kela bang hala bazar committee tum langko ke control management na bang hala tum langko sita lanon jeneba ladak town nang bong kadu ka be revenue pen chenglok ladak dukan ki pi lapen ke kopilo puita ho dak unauthorized atum jong se dak dukandaru chubida kote lahai kelang chari ke laga executive budi dulu na municipality tu kita tang sedang mai pudul abarin nese pola chairman di pras bialang itu kami lalu kita tang kan ke alang kansi mai pupek polo sedami alang ni bang kapre kasai tu koma aku kepek polo teng claim polo polo ke dara joksi ni tu mako putot singwai tu si noren kini konsep polo Ili tu menda kaji kilo mah, kepenangan tu mah license tapi kan, lot nak buku pik, semua punya. Lagi inisiatif kan, tahun committee tu, non malang ni, konsing kalau nak cahaya, supaya hempu konten, kepenangan inisiatif kan, polisi hatam ni hala, ladak, kena incin nabeng, lah hai itu scrape hal ni, kejora dukan setami alang ni kacip free, kacip ponlo, betul? Alang ni tu menda tahun committee, aku makan kacini ni tin bensi. Ada kalau itu kita nantikan kalau itu dah lah ayah saya klaim pun sila suci ni pen konsing teron nak hai cepat itu kompensi non hejau lapen tak belum pun lapen tak mungkin talang ni cetan lo jadak tahun lo jong si aron repen bukan cubi dak council pun ada town committee pen jong si thang kapacini ave lapen ke NOC ki ave pin pen Kalau person yang si kulap yang kudu nanti nagalang ni action enji busi pamukan enji pun. Sili tu kadu beta cerap tu na, dia lagi ini tu mahit cila, ini tu na yang si celana dunde pulau nanti, kupilo bangke nang dunde lah. Saya nak dah bangke lona market kapre kat tu cetan lo je bolong komaji ahit si bangke hal muhota tame, kidu kila kat tu kecunam dia kat kongta. Mane dorkom adore jumpen dak nam long sinone pranga bangke kapre gyong silada town committee pen kapar ju pate anusia bipin pen ada kapre ga asong tumba kapre ga tumbang pen ada kupilo puita ho collection pen chenglok ada syndicate ha gyong si lake as per Karbi Anglong market committee langsung management and control act 1954 kalau langsung ada nanti si Karbi Anglong autonomous council CM Sir Dr. Puneran Dr. Kehai hal ini tu kacuneng dia teng committee nanti kita order ka Karbi Anglong autonomous council si people ini dah itu la committee kini kalau itu pan itu masuk kalau teng kalau dah town committee asai yang sih itu dah kuliah mate bolong komaji abang so ahit sis tame non kenang batbom lo la pente mentune dah aprek atau mon lang nu la santa nang lu to titi ke bong pasai pasai la hata to titi la hai katu kabe kelang apa cari je pangse Karbi Anglong autonomous council la himpen kalau itu pan lama bangke bete eletum bolong komaji ahithi kapre ga hithi tu bosora kasi tum ta misen pen da
kapilo kuita ho chujor chola no som has tami ke messenger pansi nitum labang so committee bangke ni tum seng kon no pen ke council kan order lagi Anto sana la jodor sulang pinilong komiti ke sengpon mate non la so aku bedo ana temu ari deng tong non la hitia long ke jor homu ado ke pabat mate ke pajun sana aja kong do no hai bangke ajak bangke abi lake abi ladar nilitum municipality committee do bang executive committee do si alang nitum si kaduka ve NOC penceng lo revenue collection penceng lo implementation lah anda me lege that town committee tum si lah ke pulau kita arjeng si dopo setelah bazar committee ko bangke hala tak management kilang ke cari do ke control ini yang si suluk sudah ba ko ini yang si ke chokchi yang si dokok kalau orang te lah kilang dunjia si council kan ke aku non jene sialam lo town committee pen NOC Elipin pen sami ladar jongsi mane tangka collection pen chenglok la pen ke syndicate la jongsi ke teng kon dukok lo tang te la ke hala tum langun ko so teng pen bazar committee tum langun det pen town committee don pachini ko town committee tum ba ke council phan pachini ko lalo te non mage la bazar committee bang hini do ko masa ke dam tang aning kan pulo tu ala bang kheitum si che rai bom ta nona bang ke mate hala than mage authorize people ma mane ke dam tang hut ke hala semeng ke paro mena kalong kiri non ke bihari do mate kalilo non ke ni tum hala abari vidisia chairman lo Noren Kiling pansi chairman aku di polo la ke Greater Bukulia Bazar Committee bangke penke vice president advisory ke noni dolo da town committee chairman dolo ke software ang dolo nili tumsi advisory board long dolo penke president secretary president bangke lage hala Noren Kiling dolo secretary bangke timungira hala ko pansi pe kono member bangke dolo dokani to pani ni pani executive member ke di kono non la sengpon la komiti ke ni kan ko na phamo sa lake lada order long do ni to sang ko kan si jong si si lang tungki claim kita mission to ke ako la bangke itu rating wa occupancy by step on to plan tanno nama disposto clear daga appointment order lo masih kita to kan si pan Bukulia bazar committee kan better bulan kemarin bazar committee kita mau follow bang mas Bukulia bazar committee kita isi do bazar committee lo ndake batro town committee kum do pola ke implementary lapen ke revenue lahai kaddu ka be ke langi bangke lada town municipality tum silang lapen ke laso lo ke pacharap tum je bangke lage bazar committee bazar committee greater